फ्रेंड जय जगन्नाथ बर्तमान मुझे बाहरी गली मोटे ड्यूटी सैला पूरा बर्तमान मुझे बाहरी गली मेलन बुलिया तो ये मोर टाइम पर 10 जन मेलन हो देखा चलतु कौन सब से देखा मिलूँ तो मुझे बाहरी गली बर्तमान आम आसगलु मेला पहुँची गलु देखिए कौन चलती तो काली आसती पुणी आज এইটা দেই মাগবে টিকেট বাড়াই দাও চল বাড়াই দাও গ্যাস আছে ফোন পে কত দেব গ্যাস का मतलब ये 100 रुपए ला बोलो बाबा को नमणी हां चांदपुर टांगी 10 जन मेला बुलिया देखो केते मजा मस्ती आम करूँ डरी काटाली कंट्री मथुरा के गटिकी तापर भी मुझे झुली खेलु मो भाई मोर आई खेलिया भाई देखा तो मुझे देख मो भाई की तो बर्तमान आम ओह्लैबू फेर कौन बुलेलानी फेर कौन बुले तो बर्तमान देखो आम केते ऊपर अच्छु पूरा बहुत ऊपर आज आसिक रही जाइए आम आस्ते आस्ते से ओह्लैबे पांडा मेलाटा गला ओह्लै पड़े मस्त लगला डर टे लगला पलि आसलु टिकेट काउंटर पैसा धरिया पलैबा एंटरटेनमेंट गली एंटरटेनमेंट ना ना खेल एंटरटेनमेंट आलु खेल माने एमती मजा न कले कि खेल এইটা বসে বর্তমান আমার রামদোলি খেল সইলা বর্তমান আমি দেখিয়া আউ কোন এইটি কোন হউছি এইটি এইটি এইটা ভিডিও করে এইটা ভিডিও করে কেতে টকা নউছে পচারে পচারनु যা কর তু কর মু করবি दीटा बा आइला पूरी 10 का लाभ बहुत होला आइला आइला खाऊ 10 दबो गरम
हेलो या बाबू रे जाऊँगी रोड बाल बात जाऊँगी बात कौन जुगरे हाँ गुरिला देख वीडियो मोबाइल कॉल पे कॉल करूँ ଏମିତି ଅନ୍ତର ମାତ୍ର କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆମେ କଣ 40 ଦେଇଛୁ ସେ କଣ 50 ଦେଇଛୁ ଅଲଗା ଖୁସି ହୁଏ କାକା ଆର ତ ଏଇ ଯାଉ ଗୋଟେ ବାଜି ଲାଗି ଯାଉ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋରାଟୋରିରେ ବଜେଇଛୁ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ବସି ଯାଇଛୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯୋଉ ତଳେ ମାଟି ଦେବ ଆଣି ତଳେ ମାଟି ଉପରକୁ ଉଠେ ତଳେ ମାଟି ଦେବ ତ ବସି ଆଜ୍ଞା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା ବାସ୍ ଉଠିଲା ହେରୁ ଏପଟେ କଣ ଡାକିଲୁଣୁ ଏପଟେ ପଇସା ବରବାଦ ऑलरेडी फाइनल आमर 3टा डोली खेल होगा बर्तमान आम आउट हेलु तो सब लाइन लगी है हेलो फ्रेंड्स तो बर्तमान मुझे आस मेलन को मेलन बुले लोक देखो हजार हजार लोक हजार लोक पुलिस फोर्स सब अच्छी कहीपर एत एते लोक दे बाबा शह शह लोक देखो बाण लगी मैं छाउड़ी दंड ठाकुर ये ठाकुर आसले समस्त भक्त मैंने अन्न प्रसाद सेवन कर ठाकुर मिलन पर्व देखिकी ठाकुर
ସେଠି 11 କୋଟି 11 କୋଟି ହଁ 11ଟା ଗାଁ ରହିଛି ଆମ ସେଠି ମିଳନ ହୁଏ ଯେ ଏମିତି ଗାଁ ଆମ ସେଠି ଗୋଟେ ଇଏ ଭଳିଆ ଟେକ୍ନିକା ନେଇକି ଆସନ୍ତି ହଁ ଏ କାନ୍ଦେଇକି ଆଉ 4 ଦିନ ରହିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଆଉ ରାତି ପରେ ସରିଯିବ ପୁଣି ବର୍ଷ ପୁଣି ଗଲା ଆଉ ବର୍ଷେ ଆସିଲେ ଏଇ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖି ଆଉ କିଏ ଆସିବନି ମୁଁ ଏକା ଆସିଛି ମୁଁ ଏଠି ଜବ୍ କରୁଛି ଏଠି ଆସିଛି ଏକା ଏଠି ରହିଛ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଘରଟା ହେଲା ଆମ ଯାଜପୁର କଟକ ଜାଣିଛ ସେଇଟା ଆମ ଘରଟା ହଁ ତ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲୁ ଏଠି ଏଠି କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ହଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଲାଣି ଜବ୍ କରୁଛି ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଏବେ ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିତରେ ଘରକୁ ତ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି କେତେ ଲୋକ ପୁରା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପୁରା ଏଠି କେତେ ଲୋକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁରା हज़ार हज़ार असंख्य नष्ट बाण लगे ସରିଗଲା ମେଲଣ
ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ଦେଖା ହବ। ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗାଁ କମିଟିର କରିବେ ଯିଏକି ଆଜିର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ସମସ୍ତ ନାରାୟଣ ଭାଇନା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାର୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାପାତ୍ର ନୀଳକଣ୍ଠ ନାୟକ ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଗାୟକ ଭାବେ ସୁପରିଚିତ ବହୁ ସଂଗୀତ ଗାୟକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପତ୍ନୀ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନିକଟରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ଭାବରେ ଦେଖା ହେଉଛି ଆଜି ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିକଟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠାକୁର ଆମ ନିକଟ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଦେଖିବା ପଳେଇଲେ ବାହାରିଲେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରମ୍ପରା ପରିଲିଖିତ ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗାନ କରିକି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଗଲାବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗାନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ହୃଦୟର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ ମଟର ସୁପ୍ ଖାଇବା ଟିକେ ଗୋଟେ ମଟର ସୁପ୍ ଦେବେ Thank you.